U gaan nou luister na die program Straight Talk met die United Independent Movement hier op Joy Radio, wat aangebied word deur professor Aubrey Burger en die sekretaris-generaal van die UIM, Jacques Tallard, waar ons niks terughou nie wanneer ons reguit praat oor die huidige situasies in Suid-Afrika nie. You are now listening to the program Straight Talk with the United Independent Movement on Joy Radio, presented by Professor Aubrey Burger and the Secretary General Jacques Tallard of the UIM, where we hold nothing back when talking straight about the current situation in South Africa. Almagtige God en Hemelse Vader, so het nog 'n week verby gegaan, waar U, Vader, elkeen van ons veilig gehou het in die regterhand van beskerming en genade. Vader, U is ons rots en krag, en al die eer en glorie aan U, Vader, soos ons nou op hierdie program gaan begin om die kwessies en probleme binne hierdie pragtige land van Suid-Afrika wat U, Vader, geskep het, onder U leiding te bespreek. Ons dank U daarvoor in die naam van Christus Jesus. Amen. You are tuned in here on Joy Radio, your companion and friend in Jesus. The following program is paid for and proudly brought to you by the United Independent Movement. This program contains political content. The views and opinions expressed in this program and broadcasts are those of the UIM and its representatives, and do not necessarily reflect the views and opinions of Joy Radio, its management team, sponsors, the owner or board of directors. This program is paid for by the United Independent Movement, which accepts full responsibility for its content in accordance with the Electoral Act and ICASA regulations. Joy Radio, your companion and friend in Jesus. Vanaf die stasie by die kruispad vertrek die genade trein, van waar jy op reis gaan na 'n plek sonder pyn. Laat nou, as dit stil is, ek na middernag, van die lantern, dat 'n rustige reis op jou wag. Daar's 'n skare wat jou verwelkom, dit praat, lag en omhels. Jy is verenig met jou geliefdes, wat wil vra en saamgesels. Dan weet jy verseker, die sirkel is voltooi, en al wat nou nog oorbly, is die liefde en die mooi. Jou huis toe, is deur die tyd bepaal. Die genadetrein kos nie geld nie, alles vooruit betaal. Altyd op skedule, as die oggendster nog skyn, staan jou erewag gereed vir die genadetrein. Daar's 'n skare wat jou verwelkom, dit praat, lag en omhels. Jy is verenig met jou geliefdes, wat wil vra en saamgesels. Dan weet jy
Good evening, everyone. Good evening, South Africa. My name is Kurt Oliver. I'm one of the UIM representatives out in the Western Cape. We as a party not only lost a great leader, but a great father figure, a great mentor, and a pillar in his generation and in ours. A fearless man of integrity and truth, and without a doubt God's man that God used within our nation. President Neil's passion and love touched so many people, not just in South Africa, but all around the world. He inspired many of us to be better fathers, many of us to be better husbands, many of us to be better leaders, and he made sure that we were finding purpose in all that we were doing. The first thing President Neil would ask is how our families is doing, how our wives are doing, how our children are doing, before speaking about anything else. And this is the type of character that he had. President Neil had a way of speaking hope back into lives and situations, and he without a doubt was a true warrior and one of the bravest men that I have encountered. He lived a sacrificial life, as I'm so much reminded about Psalms 90 verse 12, where Moses cried out to God saying, God, teach me to number my days so that I can gain the heart of wisdom. Why did Moses cry this out? Why did he ask this from God? It's because he understood that his time on earth is short. He understood that as men upon the earth, we will not live forever. President Neil lived a sacrificial life, his life to serve the people of this nation, and his prayer was always to see a united South Africa. And his loss has brought many South Africans together, no matter the color of our skin, no matter which party we belong to or which community. President Neil's passing has brought a glimpse of a united people. As the UIM, our vision remains the same. We are committed, we are rooted, we are grounded, and we will not steer away from seeing South Africa become great again. We are in a time where our nation is crying out for true leaders, for true men and women of integrity, for true men of truth and true women of truth. And we want to say to South Africa that change, it is coming. We will not be moved. Leaders that will encourage peace and not war. We will continue to fight in the light, South Africa. Aluta continua. We will continue to serve with excellence. Nou ja, geliefdes, goeienaand hier vanaf die Vaaloor Ateljee. En ek dink, jy weet nou teen hierdie tyd waaroor hierdie program vanaand gaan. Ja, is dit Elzay Rose, genade trein nie vir jou gesê het nie, daar die heldeblyk wat deur Kurt Oliver daar van die Weskaap wat hy vir ons gebring het aangaande die oorlede president van die United Independent Movement, Neil de Beer. Nou ja, oudergewoonte vanaand, nog steeds weer saam met my is niemand anders nie, is Jacques Taljaard, die sekretaris-generaal van die UIM. Jacques, goeienaand. Goeienaand, prof. Goeienaand, Piet. Goeienaand aan almal wat luister. En dan natuurlik het ons vanaand, is ons bevoorreg om die visiepresident ook saam met ons te hê, Fatima. En Fatima, baie goeienaand vir aan jou en baie welkom hier op Joy Radio. Goeienaand en baie dankie vir die uitnodiging. Ek sien uit daarna om lekker te kuier en te gesels. Ja, sê. Ja, geliefdes, jy sal gesien het, ons het al van laasweek af, het ons, begin van die week af, het ons al die postertjies en goede uitgesit. Vanaand spandeer ons op die program, bring ons huldeblyke aan Neil de Beer, die afgesterwe president van die United Independent Movement, en ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Joy Radio se direksie en bestuur baie dankie te sê, dat hulle vanaand vir ons so ekstra halfuurtjie gegee het,
om met hierdie huldeblyke en staaltjies wat gaan vertel word en ja, en dan natuurlik gaan ons bietjie later met julle ook gesels, want dit is 'n vraag wat op almal se lippe is en almal se ore staan bak, hulle wil hoor, wat is die pad vorentoe met die UIM? Is dit nou waar wat se wiele afgekom het of daai tipe goede? Maar kom ek verseker julle sommer klaar, een ding verseker, daar het geen wiele nêrens afgekom nog nie. En dit gaan ook nie afkom nie. Ons het seker gemaak, hulle bly gegries, hulle is mooi vas, al die boude is mooi gecheck, en hierdie karretjie van die UIM hardloop nog steeds vlot. En hy hardloop, en die moerkoffie kook ook op hom. En jy weet, as hy daai backfire gooi, soos 'n bliksemstraal wat hy gooi daar uit. So ja, moenie bekommerd wees nie, maar Jacques en Fatima, hulle gaan vir jou 'n bietjie nou net daarso van meer sê. Jacques, kan ons met jou begin vanaand? Ek weet jy het al in die week het jy met die lede van die UIM het jy mee gesels en daar was so 3 ure wat almal gesaam gepraat het en huldeblyke aan Neil gedoen het en ons het weer baie huldeblyke wat ons ingekry het van baie van die lede in dit af en wat hulle huldeblyke bring. Ek sien Erlita sê al klaar vir ons good evenings, sy luister daar van P se kant af. Ek sien is nog steeds boodskappe wat inkom in dit. Maar Jacques, ons het nou al oor die laaste 2 weke het jy al gepraat, jou pad saam met Neil en dis meer. En dis 'n lang pad wat julle saamkom. En ek weet hierdie was vir jou 'n ontsettende skok gewees, soos dit vir ons almal maar was. Deel bietjie met ons net jou gevoelens en wat jy ook al van graag vir ons met ons wil deel oor Neil, asseblief. Prof, ja, dit is, jy weet, ons zijn alpaard het 'n leier verloor, maar ek het 'n baie goeie vriend verloor. Jy weet, en meer as net 'n vriend, jy weet, ek ken vir Neil al amper 27 jaar so, vandat ek 19 jaar oud was, ken ek al vir Neil, ek was al saam met Neil, ons al saam oor see gewerk, ons het al saam gebly, ek was by sy verlovingspartytjie, ek was by sy bachelorspartytjie, ek was by sy troue, ek was by die doop van sy kinders, ek is sy oudste seun se peetpa, so ek vir Neil baie, so toe kom ek en hy partykeer op vastgesit het met mekaar, want ek het nogal gesukkel altyd om die vriend van die president van die party te skei, dit was maar vir my moeilik gewees met tye, en dit is nou nogal iets wat hy my geleer het, is, jy weet, daar kom 'n tyd wanneer sê hulle business, sometimes business is business and friendship is friendship. Maar ja, ek het dit moeilik gevind. Maar ja, wat ek kan sê van Neil, ek dink wat ek nie gesien, ek nogal vandag aan gedink het. Want ek het voorberei vir 'n ander onderhoud wat sou plaasgevind het en toe dink ek, wat kan ek sê wat ek nog nie gesê het nie? En toe dink ek aan iets, toe dink ek aan 2 wat ek dink, yes, ek nie glo dat ek dit nog nie gesê het nie, dit is amper van die 2 belangrikste goed, of die goed wat die meeste uitgestaan het van jou. En ek dink een van hulle definitief is, dat as ek nou 'n bietjie my taal kan met, he broke the mold of what it means to be a politician. Want almal in hierdie land, as jy die woord politicus sê, of noem, dan staan mense se hare reg op, en hulle vloek jou, en hulle gooi met klippe, en hulle spuit jou nat met die houspyp, en hulle sê vir jou voetsek, en jy weet, want jy het 'n idee in jou brein van 'n politicus, as jy die woord hoor, dan sien jy het 'n beeld wat jy voor jou sien, ek gaan nie sê soos like myne, maar ek het hom, jy sien hom voor jou, en dan en Neil is totaal en al die gestel is van, en ek dink dis hoekom die mense soveel aanklank gevind het by Neil. Dit is jammer, dit is baie jammer dat mense so lank gewag het om vir Neil 'n geleentheid te gee om ons te gaan verteenwoordig in die parlement. Ek dink daar's baie mense wat vandag baie spyt is dat hulle nie vir hom daai geleentheid gegee het in 2024 nie. Maar Neil het vir ons gewys hoe politieke en instellings moet wees. Op 'n einde van die dag is hulle mense, is mense soos ons, en hulle moet met ons kan kommunikeer, ons vlak, soos mense. Jy weet, hou op om praat uit julle geboue uit en uit julle kantore uit en hou op met julle swart karre en nou ligte. Dit was nie Neil daai gewees nie.
sien wat Neil gedoen het nie. Neil het gaan braai saam met mense, hy het gaan, jy weet, stap saam met die mense daar tussen die riool, daar waar die op die staaf loop, daar waar mense nie kos gehad het nie, jy weet, hy daar waar die gangsters operate daar in die Weskaap, dis waar Neil was, dis waar Neil geoperate. Dit is waar Neil geoperate. En dit is wat die mense wat leer het van Neil. Hy's almal ons foute, almal het geraamtes in die kas, party van ons geraamtes kan jy in die museum gaan kry, so groot hulle. Maar van die dag, sy intensies was genuine gewees. Dit wat hy gehad het vir ons almal in vir hierdie land was genuine gewees. En jy weet, hy baie mense weer ewe skielik opnuut laat regop sit en belangstel in politiek. Almal is veronderstel om belang te stel in politiek, want politiek en wetgewing is wat bepaal wat ons elke dag in ons lewens mag en nie mag doen nie. En vir een of ander rede is dit een van die goedes wat mense nooit oor wil praat nie. En dis eintlik een van die belangrikste goed waaroor mense moet praat. Want as meer mense daaroor praat, sal mense begin slimmer besluite maak in die lewe. En dan sal ons nie elke keer met die verskoon met my taal kokspul sit waar ons 5 jaar nie. Want mense gaan net en gaan die van hulle wat wel gaan stem, stap so in toe, wil het net oor en verby kry, gaan trek hulle kruisie, gaan maak die paal joy en gaan uit. Mense doen nie bietjie moeilik nie. En weet jy wat, dan is hulle die eerste lot wat klaar. Dis die eerste klomp mense wat klaar en negatief raak oor wat aangaan in hierdie land. En vir die laaste 30 jaar het ons die mag en die krag en alles in ons hande. Ons gebruik nie. Ons gebruik het nie. Maar dat ons nou terugkom na Neil toe, so nommer 1, jy bruik die malt van wat het is om 'n politikus te wees. Nommer 2, en voor ek nou vergeet wat nommer 2 was, ja, baie belangrik. Neil het vir ons gewys dat ons nie nodig het om te wees, om ons net te sê. Jy weet, baie mense is bang om op te staan teenoor die regering. Baie mense, a lot of people are scared to speak out against what's right and what's wrong. Baie mense wil nie die regering aanvat nie, want hulle word gekanselleer, hulle is bang vir vervolging, en Neil het vir ons gewys, daar's niks om vir bang te wees nie. He called a spade a spade, hy het 'n ding gesê soos wat dit is, maak nie saak wie jy is nie, as jy droog gemaak het, het jy dit gevoel, dan het hy jou pak gegee, of jy nou Julius Malema was, Jonathan, Tafeltjie Taylor, die jelly tot, soekie Cyril, maak nie saak wie jy was. As jy droog gemaak het, dan jy pak gekry. En as jy goed het, het jy komplemente gekry. So dit is 'n baie belangrike ding. Ek dink Neil het vir ons kom dit is om vreedloos te wees, om op te staan vir wat's reg, om op te staan vir ons mense, nie bang vervolging nie. Jacques, dankie. Fatima, ek het jou Facebook stream gekyk wat jy ook uitgesit het oor die naweek. En daar waar jy gaan kuier het by die familie in Swan. Ja, hartseer gewees. En wie is nie hartseer op daai stadium nie? As jy iets met ons kan deel aangaande Neil, wat sal dit wees vanaand? Baie dankie vir die voorreg, eerstens. Ja, Saterdag was, kyk, ek en ons man nog die hele tyd in kommunikasie met mekaar. Ek dink ons het mekaar of aangemoedig of ons probeer mekaar albei help in hierdie moeilike tyd. En ja, ek my hart gaan uit baie na Jacques, want hy ken vir Neil die langste, maar wat ek wil byvoeg is, ek besef nou watter groot gees Neil werklik was, en nog steeds is. Ek kom nou uit die straat uit, ek is hier in die township, maar iemand hier in die township het nou 'n paar minute terug vir my gesê, "Sjoe, ons is so jammer vir julle verlies, ons onthou nog Neil se stem."
en hoe hy reguit gepraat het. Die mense waardeer die feit dat Neil reguit gepraat het en dat hy selfs foute gemaak het terwyl hy gepraat het en dan kon hy dit regmaak. Dit het hom so menslik gemaak as wat jy kan kry. So dis hierdie groot persoonlikheid, hierdie groot wyse mens met soveel kennis en ervaring, maar tog is hy ook net mens. En dis die een ding wat ek baie waardeer het oor hom. Neil het 'n sin vir humor gehad soos min. Kyk, as hy iets raak sien of hy iets trek sy aandag en hy begin daaroor grappe te maak, dan kan jy nie help. As ek dink aan die paar goed wat gebeur het en hoe ons gelag het, hoe ons soms simpel was. Mense het nie dit regtig gesien in die openbaar nie, maar daar was 'n kant van Neil wat so menslik was. Hy kon praat oor sy kinders, was baie lief, baie lief vir sy kinders, altyd gepraat oor sy kleinkind, hoe hy dit moontlik nie die voorreg gaan hê om sy kleinkind te sien groot raak nie. So dis die menskant van Neil. Neil kon ook baie gefrustreerd raak, hy kon kwaad raak, maar hy kon ook kalmeer en mense rondom hom laat kalm voel. Kan jy jouself indink, iemand wat gediagnoseer is met kanker, hy veg vir sy lewe, maar wanneer jy met hom praat, dan vra hy vir jou, hoe gaan dit met jou? Is jy okay? Nou dit is vir my 'n karaktertrek van iemand wat groter is as net die mens wat jy sien. Hy's 'n groot gees, hy is amper, iemand het gesê eintlik in council, dat hy is soos 'n ikoon vir ons mense. En ek is so kwaad eintlik, baie kwaad vir kanker, want kanker het ons ontneem van iemand wat nog baie gehad het om te gee vir ons land en vir sy medemens. Maar ons maak vrede daarmee, want ons het so verskriklik baie geleer van Neil af. Ek is nie dieselfde mens wat ek was van 2021 af nie. Ek het baie geleer, baie gegroei, nooit gedink dat ek ooit in die politisie sal gaan nie, maar omdat Neil soos Jacques sê, hy het dit so pragmaties moontlik gemaak, dat jy jouself kan sien. Jy kan doen wat jy besig is om te doen, en dit is net om te veg vir jou medemens, vir geregtigheid, vir regverdigheid en so aan. Ek dink, Jacques sal met my saamstem, ek gaan deur my emosies. Ek vergeet soms dat ons eintlik moet deel met Neil se afsterwe, omdat ek so gewaaie is tot die take, the task at hand, as gevolg van die feit dat ons in die UIM is en Neil die groot drome gehad, en deel van my taak was nog altyd gewees om sy droom waar te maak. En dit is waar wat Jacques sê, dit is so jammer dat ons dit gemis het, want die parlement sou 'n ander plek gewees het as Neil de Beer in daai gebou gewees het, en hy het gesê wat hy wou sê binne in parlement. It would have been a total different ballgame. But yeah, all in God's hands. Net die Here weet hoekom en waarom. Ons gaan maar aan, ons wat agtergebly het, en ons moet die nalatenskap, of wat is legacy, ons moet die legacy voortbou wat Neil agtergelaat het. Het is so waar daar, jy weet, jy praat van, as hy in die parlement was, ek dink jy die tent sou gebly staan het, nie eerste plek nie. Ek dink die Suidooste het, nie is die Suidooster so naby dit gekom het, soos hy hom so gevat het nie. Ja, en is waar wat jy sê, jy weet, Neil het altyd ander eerste gestel, maak nie gesaak hoe hy gevoel het, hoe siek hy was in dit, hy het nog steeds die medemens, het hy eerste gestel, want dit is hoekom hy die UIM daar so begin het, dis hoekom hy die UIM tot stand gekom het einde van die dag, was om die mens van hierdie land te dien, en nie om 'n dienaar om gedien te word nie om op tronkies te wil gaan sit nie. En dit is so waar. Ek sien hier so die direksie van Joy Radio sê vir ons, "Hi all, may the grace of God be with UIM and the family of Neil. Regards and love from Barry Crystal Bredenan,
Joy Radio owners and directors. Baie dankie vir julle daarso. Nou ek dink kom ons gaan luister so 'n bietjie na 'n paar van hierdie klompie boodskappe wat ingekom het. Dis 'n hele lot nou al wat nou so vinnig Fast and Furious deurkom wat ons seker maar moet luister. Anders gaan mense sê maar hoekom stuur ons dan nie goed as julle net nie vir ons wil speel nie. Maar nou ja, en ek sien hulle sê tot hierso, jy weet, so happy to hear our VP and SG together on the radio. Ja nee, dis 'n first, dis die eerste, maar gaan ook definitief nie die laaste keer hier op Joy Radio wees, wat die twee gaan saam wees. Daarvan kan ek julle verseker. Ek gaan hulle vasmaak, al moet ek hulle vasboeie mekaar om hulle hier so op te hou. Maar doen sal ons dit doen. Maar ja, kom ons gaan luister so 'n bietjie na 'n paar van hierdie boodskappe, terwyl ons almal 'n bietjie asem skep. En ons die volgende is van Vincent Roberts af, Clara van Sail, Chris Herodes, Erlita sigself daar van die baai af, het vir ons ingestuur, Marian Gerber en so aan. Maar ons sal die name vir jou gee soos ons met hulle aangaan. Goeienaand aan al die luisteraars. My naam is Vincent Roberts, ek is hier so van Port Elizabeth, die Oos-Kaap. En ek wil hulde bring aan 'n man wat gestaan het vir geregtigheid. En sy naam is Neil de Beer. Gestaan het vir geregtigheid. En sy naam is Neil de Beer. Gestaan het vir geregtigheid. En sy naam is Neil de Beer. Gestaan het vir Goeienaand aan al die luisteraars. My naam is Vincent Roberts, ek is hier so van Port Elizabeth, die Oos-Kaap. En ek wil hulde bring aan 'n man wat gestaan het vir geregtigheid. En sy naam is Neil de Beer. Ek het sy party aangesluit so 8 maande terug, plus minus. En ek weet waarvoor ek staan. En ek weet wat 'n leier hy is. My hart is seer. En ek so gelyk het om te ontmoet het, gesig tot gesig. Net om sy hand te skud en te sê dankie dat ek deel is van 'n party wat 'n wenner is. Ons het baie om aan te werk, baie om te doen, en ek glo dat baie van ons daar buite sal opstaan, saam staan, om te staan vir dit wat reg is, waarvoor Neil de Beer gestaan het, vir dit wat reg is. Sterkte aan die familie, en sterkte aan almal wat daar buite is, wat meneer Neil de Beer geken het. En dankie vir die geleentheid dat ek my voice note buite kon uitgesit het. Lekker aand aan almal. Goeienaand, ek is Clara van Sail. Ek bly in Bethel, Mpumalanga. Ek is die nasionale verkiesingskoördineerder vir die United Independent Movement, kort die UIM. Ek is 'n trotse verteenwoordiger hier in my wijk 28, en ek gaan staan in die verkiesing van 2026. Ter ere van my president se nagedagtenis sal ek aanhou veg vir dit wat goed is vir hierdie party. Ek wil ook net sê dat toe ek hierdie party deel geword het van hierdie party, was dit omdat ek die passie vir die mens in ons president Neil de Beer gesien het. Die opwolferings wat hy gemaak het daagliks, hy het opgestaan, hy het aangetrek en hy het opgedaag. Dit is die heel belangrikste ding wat my aangegryp het. Die passie en die omgee wat hy vir sy medemens gehad het. Mag hy in vrede rus en mag hy vir altyd weet dat ons sy droom sal verwenslik deur hart te beklei vir hierdie land. Dankie. Good evening, Joy Radio, Prof. SG, Chris here, Port Elizabeth, Ward 9. A great man has fallen, but he has left us with a dream, a vision, and a path forward. The UIM supporters and UIM family, we need to hit this home. We need to fight as hard as Neil did. And if we love this country even half as much as Neil did, we can win. Thank you so much. God bless. Good evening, Prof. Aubrey, our Secretary General Jacques, and listeners and fellow UIM supporters. It's not an easy thing to stand and send a message to tell you how
it feels to lose somebody that you hold so dear. Neil was an incredible human being. He felt for this country like no one else had. He gave us a legacy to move on. He left us with a vision, and we are going to do that vision. We are going to work even harder. People didn't realize, and they don't realize, how much Neil impacted people on a personal level. He did that with me during a very busy campaign year in 2021. He made the time to phone me to offer his condolences when my dear mother departed. That spoke words. That spoke volumes. That made me a staunch UIM supporter and worker. I only want what is best for this country. And I only want what Neil wanted for this country. Unity, togetherness, and a future for our children. That's what we want. I know that we're all grieving and we're all feeling the hurt and the pain. But Neil will always be among us, with us, if we are together. That's all. Good night, everyone. Liewe Neil, die seer wil maar net nie bedaar nie. Jou stemmetjie is stil en wens jy kon weet hoe groot impak jou dood in die wêreld veroorsaak het. Maar die troos om te weet jy's op 'n beter plek maak my gelukkig en ons gaan jou legacy voortsit en ons gaan hulle opdons, dis verseker. Jy was meer as 'n leier vir ons gewees en ons was 'n familie wat kon saam staan en ons sal verseker dit doen in die toekoms ook. Ons sien jou binnekort, kyk maar uit vir my Neil, ek sal daar wees. Liefde groete, Mariaan Gerber. Okay. Right, daar gaan ons. Ja, en daar's daai klompie boodskappe gewees daar van Mariaan, Erlita, Chris, Clara, Vincent en ons sê vir hulle baie dankie daarvoor. Nou, kom ons kom terug by ons gaste. Ja, Jacques en Fatima. En dit is die twee mense wat heidaglik op die skip is, wat seker maak daai skip seil nog in die regte rigting in. Fatima, 'n vraag wat op almal se monde ook is, en wat baie mense net te bang is om te vra is, maar ek is nie bang om te vra nie. Hoe het jy die visie-president van die UIM geword? Dis die vraag wat ek nog die hele tyd myself ook vra. Weet jy, ek voel so bevoorreg. As ek terugdink, dan dink ek, wow, Neil de Beer het my gekies. Vroukie hier uit Pretoria wat net ook haar mond uitspoel oor dinge waaroor sy ontevrede is. Hy kies my. Ek was ook op Facebook besig om te praat en al die gemors wat aangaan in ons land en Julius Malema was een van die karakters wat my verskriklik geïrriteer het en ek het myself heeltemal uitgedruk wat dit betref. En eendag te sê ek, want toe begin ek vir Neil de Beer te volg. En ek kyk hierdie man met sy pragtige blou oë en sy stem wat weer galm en dit wat uit sy hart uitkom en ek dink, wie is hierdie man? Hy het ander lede van die UIM my genader om by die UIM aan te sluit, maar ek het dit het nou nie vir my gewerk, ek was dan deel van 'n ander politieke party, ook maar net 'n lid, ek het niks gedoen regtig nie. En toe het ek eendag op een van my lives gesê, die mense moet uitkyk na hierdie party, there's a new kid on the block, dis die United Independent Movement en dit is, die president is Neil de Beer.
mense kyk ek na hierdie party, ek sien dinge hier so, hierdie party lyk baie belovend. En ek het basis vir die UIM gepraat sonder dat ek deel was van die UIM en eendag toe bel iemand my en hy sê, hallo Fatima, ek is Neil de Beer, toe ek amper van my stoel afgeval, want ek kon nie glo, Neil de Beer bel my en ek toch, ek is in die probleme hierso, dalk het ek iets gesê wat nou nie so lekker klink nie, en hy sê, hoorie, ek wil net jou baie dankie sê dat jy vir die mense aangemoedig het om te stem vir die UIM. Ek is môre in Pretoria, ek dink, kan nie onthou waar was dit gewees nie, en ek sê jou bitter graag wil ontmoet, en toe gaan ek ontmoet hom, en dit voel vir my asof ek hierdie persoon baie lang ken. Ons het net geklik, ons het net gejal, ons harte het net aanklank gevind by mekaar, en vandag toe hou ek aan om te volg ensovoorts, ek was deel van die ACDP, maar toe voel ek nie meer om in politiek te wees nie, en ek wou net onttrek van alles af, want ja, dit was nie van my lekker gewees nie. Ek kom Jacques, maak 'n afspraak met my en ek praat baie mooi met my, en sê, weet jy, Neil de Beer wil graag hê, dat jy sy visie-president moet wees. Sjoe. Dit was ek moes dat so baie dinge weer met my gedagtes gegaan. Dit was 'n proses gewees. Ek het daar gesê ja, maar Neil het ook 'n ander afspraak met my gemaak en ek was in elk geval op pad Kaap toe dat ons met mekaar daar moet en dis waar ek besluit het. Ek wil met hierdie man werk. Ek verstaan sy hart. Hy boy is hard. Hy sy hart ontbloot voor my, sy passie. Vir my gesê waar hy vandaan kom, wie hy was in die ou regime en wat hy gedoen het en toe besef ek Neil de Beer is iemand wat net staan vir geregtigheid en hy wil net hê die land se burgers moet reg behandel word. Dis hoekom hy destyds gedoen het wat hy tyd gedoen het en dis waarom hy nou party gestig het, want ongelukkig as jy in politiek is, kan jy dinge aanspreek en verander. Jy kan dit nie van buite af doen. Dit is soos om na 'n boksgeveg te kyk. Van buite af kan jy skree, slaan hom regterhand, linkerhand, jy is nie in die geveg nie. En Neil de Beer het homself, he made himself vulnerable deur in te stap in die politieke wêreld en te doen wat hy doen. En ek het net daar besluit, hoorie, ek is saam met jou, my broer, ons doen die ding saam, maak nie saak wat gebeur nie. En dis hoe ek, en die mense, dit het ook 'n rol gespeel, die mense op Facebook, die UIM volgers en lede, hulle het gesê, Fatima Abdul, want hy het hulle gevra, of wie moet hy die visie-president maak. Die mense het gesê, Fatima Abdul. So ek was gekies deur die mense en die leierskap. En dis waarom dit vir my so 'n groot voorreg is, om die visie-president te kan wees. Dit is net 'n titel. Op die oomblik is ek net 'n werker binne in die party, wat dieselfde moet doen, wat die res van die partylede doen. Ja, en dit is snaaks so dinge hoe mense lewens so skielike verandering kan ondergaan. En jy weet, soos jy daar praat, dink ek aan, jy weet, as meer mense net wil verby gekyk het aan verlede en dink aan die toekoms waarna ons op moet konsentreer, dan sal dit baie beter gaan, want almal het baie van die mense het nie gehou van Neil nie, want hulle het gekyk na die verlede en na die negatiewe gedeeltes wat daar gepaard gegaan het. En dit was heeltemal 'n verkeerde gedeelte, verkeerd gewees. Maar soos dit gaan, weet, as 'n persoon nie meer daar is saam met jou nie, dan kom die mense skielik en almal wil nou mooi woordjies sê en dit, en mooi dingetjies praat. En 'n mens weet dit, en ons almal weet dit in hierdie tyd, dat baie mense het nie die guts om, as iemand nog met hulle is, om in hulle gesig gedink te sê nie. Maar hulle wil altyd mooi goedjies sê, as jy nie meer daar is nie. Jy het vroeger, toe jy gespraat van die kankergedeelte, en ek het nou die aand, toe ons saam met Jacques
daai 3 ure sessie en dit gehad het en gesels het en almal bietjie hulle harte uitgestort het en hulle gevoelens en so aan. Het ek sê, jy weet dit, en Jacques praat toe daar so, hy voel iets is gesteel, en ek sê, ja, die vyand, Satan en die duiwel het gekom om te steel. Hy het Neil kom steel. Want God maak nie dood nie, hy maak nie dood nie. Die vyand het gekom om te steel, want hoekom het hy gekom om te steel? Want die UIM is besig om in sy slaai te krap, en ek gaan nou maar my eie woorde sê, maar ek meen 1 Petrus 5 vers 8 maak het of vir ons baie duidelik, hy loop soos 'n bruine leeu rond hier op aarde, hy kyk waar kan hy verslind en dit mekaar iets keer en moor en te kere gaan en net vir verwoesting saai. En hy weet dat die moment as die UIM en Neil de Beer in beheer is, het hy beheer verloor en hy was besig geweest om beheer te verloor. Maar ek sê altyd die goeie ding is van wat hy ook al altyd doen, is, hy dwing ons op ons knieë, en dit is waar ons dan op ons sterkte is. Maar nou ja, op daai noot, dink ek, kom ons gaan luister na nog so 'n paar huldeblyke. Ek sien net nog gekom van Telani af, van Myra, Cherise, Benjamin, Sylvia, Ein Lindstrom, en ek dink ja, kom ons stop daar so, en voor ek dit, en dan sal ons die ander klompie nou weer mee deel. So, ja, kom ons luister na hulle, en terwyl ons nou maar weer 'n koffietjie drink, of 'n teetjie, of 'n glasie water, of wat ook al dit mag wees. Good evening, everybody. My name is Telani Meyerhans, representative for Strand and Gordons Bay in the Western Cape. And I just once again would like to give my sincerest condolences to Neil's family, friends, and acquaintances all round in regards to his passing. For me, I never had the opportunity to actually meet Neil, and it was something I would have really and truly loved to do. It took me quite a while to decide to join the UIM. I kept having this do I, don't I, push-pull kind of scenario. And I think what really ultimately made me decide to join, this is over and above the fact that truth needs to be told. Politicians need to sort of stand and be accountable, etc. It was Neil's absolute phenomenal ability to make me laugh. That murr just sort of stood out time and time again. And then, you know, it's just coffee. I loved his sense of humor. I loved the fact that he was open and honest about his past, and I think more importantly, the fact that he did not give up on our wonderful country. I refuse to give up on this country myself. I don't have any wish to live overseas. I've done so in the past. And I think this is what ultimately brought me to the point of joining the UIM and taking hands with ordinary people to bring about the change in this wonderful country of ours. Again, it's a huge loss for us, but Neil walks with us day in and day out, and the UIM, I believe, is going to grow stronger with time. Thank you for this opportunity to speak and talk about Neil. Good evening, Myra Pinoff from East London. Oh, what can I say, Neil? We loved you in East London. We had the privilege of hosting you here for a weekend, and what a beautiful experience that was. I don't think anybody will ever forget your time here in East London. Neil has been in my life from before UIM was formed, when he was still doing a live with somebody else.
people that were there will know what I'm talking about. But Neil will be sorely missed by all in East London, and especially me. Uliti used to always tell people that I was in love with Neil. I think I loved Neil for who he was, his compassion and his caring. He will be so greatly missed by all the members in East London, but especially by me. Love you lots, Neil. You'll always be in our hearts till we meet again. Hello everyone, my name is Cherise Kotze from George. I am part of the UIM's head office. What can one say about a legend that is not here anymore? 3 to 5 minutes of message will not be enough. Albertus Cornelius de Beer, aka Neil de Beer, aka our stylish president, was one miraculous person. He was a true example of how a leader should walk, talk, and be. Neil loved South Africa. He loved our people. He cared for each one of us. I had the opportunity to meet Neil a few times, done a Southern Cape tour with him, and it was a very special moment. When Neil came to George, I taught the youth a way to greet Neil, and I will never forget the first time he saw it. He laughed and it made his day. Neil had integrity. He had a backbone. His yes was his yes, and his no was his no. I think, or no, I don't just think, I know. If Neil could split him up in pieces to help everyone in this country, he would have done that with no doubt. Neil fought for this country. He fought for each and every one of us to have a better future in South Africa. I have never seen anyone as passionate about South Africa as Neil de Beer. As I said the other day, we have lost a father, a friend, a leader, and a huge role model. One thing I can say about Neil, when I phoned him, he answered. When I sent a message, he replied. He always made time for people, even if he's busy. Neil was my second dad, who I loved very much. I personally lost someone very special in my life. Dad, I'm already missing you. I know you are not suffering anymore, and you are braaiing and playing rugby with everyone now and drinking your moer coffee and eating your tomato biryani with a piece of milk tart and on the side a glass of cream soda. This is not goodbye, but a see you later. I will not give up fighting, for I will stand by the UIM and fight for what's right. Love you, Dad. You will always be in our hearts and will never be forgotten. Thank you very much. Hello, South Africa. My name is Benjamin Honeyboy, your UIM representative and deputy chair here in Mfuleni. Now, let me be honest with you guys. I didn't join politics because I thought it was fancy or because I wanted a big chair and a title. No, I joined because one day I was scrolling through my TikTok, of all places. I came across this man speaking about our country. And not the usual politician talk. No empty promises, no long speeches to confuse you. Nope. This man spoke with humor, with sarcasm, and with an honesty that actually will hit you straight in the gut. That man was Neil de Beer. Neil had a gift. He could take the very things that breaks our hearts, like corruption, potholes, and the failure of government, and somehow he makes you laugh about it. Not because it was funny, but because he knew that behind the sarcasm, there was truth that couldn't be ignored. He reminded us that South Africa deserves better, and that the people still have the power to demand better. We're going to miss this man, not just for the way he made us laugh, when we wanted to cry actually, but for the courage to say what others were too scared to say. His honesty, his straight talk, his dreams of uniting this rainbow nation, those are the things that will stay with us. Neil, your honesty will never be forgotten. Your mission to unite South Africa, to restore dignity, and to remind us of what true leadership looks like is now ours to carry forward. To everyone listening,
I say this. Neil's dream didn't die with him. It lives on within us, the UIM family, and in every South African who still believes in truth, accountability, and unity. I am Benjamin Honeyball, proud to serve as a representative of the United Independent Movement and as Deputy Chair of the Mfuleni branch. Neil, we'll miss you, and we'll make sure your vision lives on in us. Neil de Beer, as a man, was proudly South African. He loved from the doorman to the plain Joe that's driving a bus. He used to speak to them. He used to communicate with them. He never thought he was up here and you were down there. He was honest and he spoke his mind. He sometimes ruffled many feathers, and his intel about what's happening in the political realm was spot on every time. We never missed one of his videos. We never missed one of Newsbiz Sundays with Chris Steyn. We always watched it. And when you listen to a human being speaking, you actually learn to know them. Unfortunately, I did not have the opportunity to meet him personally, but I just see him as this incredible person that imparted lots of his knowledge to his team, Fatima and Jacques and the other ladies and men that he worked with, and they've grown astronomically. And I really do believe in my heart that he could have saved South Africa, because he would have put the right people in key positions to get South Africa out of trouble, and I believe he could do it. But as life is, God needed him more in heaven, and he unfortunately took Neil. I'm sure that his sense of humor that he had was also pleasing to Father God right now, and his loud voice and his speaking. When he started speaking, there was no way that anyone in the room didn't have his ears sharp to listen, because it was loud, it was honest, and it was direct, and it was from his heart. Even though there was a bunch of people that were angry with him or, didn't put bygones to bygones. Everybody makes a mistake in life. But it says you have to forgive, I think it says in the Bible, 77 times. And had they just given him a chance, if we would have grouped together as one nation, we would have been so strong. Divided, you are scattered and you are weak, but united, we will be strong. And they must just put their little petty things in the past. And I just know that we've lost a giant, a man that would not steal, a man that would not lie, a man that would be direct even if it hurt some people. He stood up for the elderly, for the Sassa Grant people, for the people living in horrific tin shacks. He always in council fought for them, because when they wanted to cut budgets that would affect the people, the poorest of the poor, he stood up and he fought them. And he was not scared to take every political party head on. But I do believe that he imparted much knowledge to Jacques and Fatima. And I know the UIM will continue growing and will be strong because of his leadership and his lessons. But we've seriously lost a giant, and he will be sorely missed. And one day when our races are done, then we will see him again. Thank you for listening to me. Good evening. It's Anne Lindstrom, East London, Ward 31. Sending condolences to Neil's family and friends and all the UIM members and representatives. It's very sad to have lost him, and just to make mention that I have followed Neil from his very early days
on Facebook, and knowing what our country situation was back then, really thinking that we needed somebody like Neil with the strength that he had and his background to pull our country straight. And it's absolutely heartbreaking to know that we have lost him at this most crucial stage. Thank you. Ja, dan het ons enige hierso van Pieter Engelbreg af. Hy sê, "Good day, my name is Peter Engelbreg from Ward 53, Colchester, Port Elizabeth. We lost a legend and a great man. We will continue to fight the fight and make him proud. May his soul rest in peace." En dan het ons 'n ander enetjie wat ons gekry het. Ek moet hom nou net gou opspoor hierso. Dit kom van Colin af. Hy sê, "Geagte Neil, meneer president, jou stem is nou stil, jou plek hier by ons nou leeg. Ons harte is leeg, gehuil oor ons verlies, maar ons weet jou geloof het jou gedra tot by Jesus se voete. Rustig ou beer, ons dra jou visie vir 'n beter Suid-Afrika voort, onder die UAM vaandel wat jy gestig het. Voel blessed om jou te kon ontmoet." En dit is daar van Colin, hy is deel van die UAM Ekurhuleni. Baie dankie vir julle daarvoor. En voor dit was dit Lindstrom, Sylvia de Tooy, Benjamin Hollybull, Cherise, Myra Pinaar en Telani Meyrans. En ons gaan nou by die ander klompie uitkom. En kom ons gaan terug na Jacques toe. Jacques, die pad vorentoe. What is the road forward with the UAM? Prof, I think Colin actually summed it up best. I listened to you reading his voice note or his messages now, and he summed it up very, very well. You know, as long as South Africa is not the country we deserve, as long as there's still crime, you know, if these issues continue to persist in South Africa, then the UIM's got work to do. So we will not rest until we have reached our goals and until we have, you know, and I mean, our goal's always been to have a country or to you know, what's the word? How can I put it? To reach a point where we can say that we live in a country where, you know, the rule of law is respected, where people don't live in constant fear, where our kids can play on the streets, where we have an economy that's world-class, where we've got world-class service delivery, you know, where the people live in harmony, where there's no such thing as racism anymore, when there's no such thing as discrimination anymore. That's what we want. That's what we want for ourselves. It's what we want for our families. It's what we want for our children. And as long as we don't have it, then the UIM will carry on doing its business. So there's no way on earth that the UIM is going to slow down, let alone stop. Neil planted the seeds. I said in one of my tributes to him this week, I said he lit fires in people's hearts. And you know, we're going to keep those fires burning. We're going to, in actual fact, we're going to pour petrol on those fires. And we are asking the people out there to do the same. This is a just cause. This is a just cause, and it's a cause to the benefit, for the benefit of every single person living in South Africa. Whether you support the UIM or not, you are all going to benefit from what we are trying to achieve at the end of the day. Yeah, it's so true. So true. That's the way forward. We carry on. We've got a few decisions to make in the next couple of weeks. There's some vacant positions that have to be filled. There's some changes that are going to be made, but we've already had some discussions surrounding these changes and decisions amongst ourselves, as you know, as leadership of the party. But rest assured, and this is what I want to just tell the people out there and everyone listening, rest assured that a fight continues. The UIM is going to carry on. We're going to carry on with Neil's legacy. We are going to make Neil proud. We are going to make the people of South Africa proud, and we will not stop until we have achieved our goals. Yeah, I think that is what you just said now. It is wise words, first of all, and I just got a feeling by myself, and you and Fatima can tell me if you agree or not, that
for me, the UIM is different in this matter as well, although they need to become a leadership change now because a new leader needs to be appointed. But it's not going to be like the other parties where it's going to be a fighting, a bribery, under the table money, or koeksustertjie of twee, because that is not the UIM at all. And I know that each and every one, whoever in the end of the day will become the new president of the UIM, that it will be endorsed by each and every one who is part of the UIM, and the public in general as well. And that's why I can see with specifically like Jacques, yourself and Fatima as the Vice President and the Secretary General at this stage. I mean, if tonight, you know, what I've picked up is the way that you guys are just gelling, if I can use that word, gelling together. You know, there's no to say, listen, dat daar nou toutrekker kry kom sê, luister, ek wil bo wees, jy moet onder wees, daai tipe goed nie. Ek meen, dit is my so wonderlik om te sien dat julle die voorbeeld stel vir almal daarso, wat om saam te werk vir die party om Neil sy legacy te laat voortleef. So, wie wil kommentaar daarop? Ja, ek stem saam met SG. Daar sal amptelike kommunikasie uitgestuur word wanneer ons binne in die UIM besluite geneem het. En soos jy terecht sê, ons is, ek kry vir Jacques hier in die UIM. Ek het deel geword van die UIM en die sentrale oogmerk was en sal seker altyd wees die mense. En as die party so gestruktureer moet word, wat nog steeds tot voordeel van die mense gaan wees, dan laat dit so wees. So ego en persoonlike, personal self-gain en al die goed, dit sal nie tot voordeel van die party wees nie. Ons albei weet het, as ook die rest van ons span. Ek is baie opgewonde om ek sien uit na dit wat nog verder gaan gebeur in die UIM, en ek dink daar waar ons elkeen geplant is, moet ons net eerstens die lig van God laat skyn, en dan die visie van die UIM. Amen vir daai, amen vir daai. Nou julle, kom ons gaan luister gou na die laaste paar huldeblyke wat daar so is, voordat ons het daarom nog so 50 minute oor. Ek wens 20. Ek kan vir ure vanaand aangaan met julle twee saam hierso. En ja, ons het nog so 'n paar boodskappietjies wat aangekom het wat ons na gaan luister, en dan gaan ons begin afsluit vir die aand. En die volgende enetjie is Leon Jonker, en dan het ons Wikus, Makik, Teresa de Tooi, Colin, sin het ons slag uit vir jou gelees. Dan het ons Carlos, ons het Jaco en ons het Desiree. So kom ons gaan hoor wat het hulle vir ons te sê. Good day, SG and Professor Aubrey and Joy Radio. Thank you guys for giving me the opportunity to send a message across to the audience. Just a brief introduction. My name is Leon Jonker, and I have the privilege of representing Ward 19 in Edenvale as part of the United Independent Movement. So I sit here today with this message not only as a representative, but as a South African who has faced the same struggles many of the listeners share today. Like you, I felt the weight of the struggling economy, the pain of loss, and most recently the passing of President Neil de Beer. So Neil was more than a leader to me. He was a voice of courage and a reminder that ordinary people can rise and take ownership of their future. His passing is not the end of the UIM, but it's the beginning of a greater responsibility for us all. My message today is that South Africa will only change if we decide to stand together, not divided by race or background,
but united as a South Africa who believes in a better tomorrow. The UIM is not just a political movement. The UIM is a family of people who care, who act, and who will never give up on the land we love. I'm inviting you, the people of Edenvale, of Gauteng, and across South Africa, to join us and ensure that Neil's legacy lives on in the actions we take today. Because the truth is, change will not come from somewhere else. Change starts with you, it starts with me, and it starts with us standing together in the UIM. Thank you. May God bless South Africa and may God bless the listeners. Thank you very much. Hi all, this is Fikus Barnard, proud UIM member, representative for George, Ward 19 in the Western Cape. Yeah, it's still shocking and hard, but yeah, Neil I met on Facebook. I wish I had the opportunity to meet him in person. But yeah, I watched one of his clips just after the government went to the USA. And I thought a lot of people complains about the country and the state that it is in. But we must stand up, stop complaining and start doing something. And Neil and the UIM is on the right track. I mean, Neil said like it was, and that's how it's supposed to be in our country. Said it straight, so people don't try and soft talk people. It's not going to work. And Neil had that influence on people. I mean, different races, different political parties respect him for the way he spoke, and that is what attracted me to the UIM. And most of the people of the UIM are normal people. We are all normal. We've got day jobs. We don't sit the whole day and just steal money and stuff. And we all working people, so we know how it goes on ground for the normal people. And Neil was one of those persons as well. He went to the people where it's the lowest. He didn't went to the rich people. He went to the people who were on streets in poverty. And that's what we need to do. And that is the thing about the UIM that I love. Everybody is normal people who knows what's going on, how they also suffer. And it's time for change. And the legacy of Neil mustn't stop now. So that's why all I can say to Neil's family, thank you for the time that we had the opportunity and privilege to hear about him. And strongs for you further for the long road. And to all the UIM members and family members and friends, thank you and good luck and blessings for everybody for the road forward. Evening, this is Mark and Leslie Kick from Burgersdorp in the Eastern Cape. It's a very small town. We didn't know Neil de Beer personally, but we watched him every Sunday on Biz News. His knowledge and fearlessness, straightforward attitude gave us hope for South Africa. We both have never voted, so we have registered now to vote, and his honesty and accountability made us register and join the UIM. Mark will be standing as a candidate for the next local elections, and he sees Neil as Ubuntu, together we can. That is his slogan and what he believes, that when you say Neil, what comes up, and it's Ubuntu. Our son says that he wants to be like Neil one day and change the country. There's a song that reminds me of him. It's called Scars in Heaven by Casting Crowns. I know the road you walked was anything but easy,
You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all 1,000,000 miles away. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, are the hands that are holding you now. From us in Burgersdorp, we wish everyone strength. We pray for the family every day. We pray for all the UIM members, and we're even praying for all the other people who loved him and knew him. May God bless you all and keep you safe till we speak again. Dis Dries Retoy en ek is die verteenwoordiger vir die UIM op Oranje Willemietsimoli. Ek het heel onlangs 'n verteenwoordiger geword en dit is maar as gevolg van politieke situasies hierso in Oranje wil onder lede van ander politieke partye en ons het agtergekom dat jy kry nie die antwoorde wat jy wil hê nie en jy kry nie gedoen wat jy wil hê nie, gedoen moet word nie. Maar my hoofrede hoekom ek besluit het om by die UIM aan te sluit, ek volg vir Neil al 'n hele paar jaar en ek het agtergekom waarvoor Neil staan en dit is vir absolute reg en geregtigheid. Neil het my geïnspireer om te beklei vir die waarheid. Die waarheid moet uit, korrupsie moet weg. Diefstal moet stopgesit word. En dan is daar natuurlik die mensies wat nie vir hulle self kan praat nie, wat hulle self nie kan help nie, wat so uitgebuit word. En Neil sal nie daarvoor gestaan het nie, glad nie. Neil het nie daarvoor gestaan nie en ek staan ook nie daarvoor nie. Ek is baie vinnig om op te staan vir 'n weespersoon, ou mense, kinders. En dit is 'n ding wat ek gesien het Neil ook doen. So Neil Resag, ons hier by die UIM sal seker maak dat jou legacy vorentoe nie vergete sal word nie. Ons sal bou op dit en ons sal dit sterker maak en ons sal dit UIM maak 'n party of 'n movement waarop jy bitter trots sou gewees het. Hi, good evening, Prof. Aubrey. It's Carlos Pereira here, the UIM representative in Falkirk, in Mpumalanga, Ward 4. It was with sad note that I noted the news that our dear beloved President, Mr. Neil de Beer, passed on after a very long bout of suffering and pain. To me, it's a great loss, as he was my mentor. Whenever I needed advice, he would respond and give me feedback. A man that is straight to the point, has no hidden agendas, and told the truth. Much about his past is unbetold, but what I can say is I learned a lot from him, surely like many of us did. And we carry on with the United Independent Movement, carrying his legacy, following his dream, and aspiring to what he would have done in the situations that we find ourselves. We must stand firm and support the family where we can, because it's a greater loss to them. And we shall remember him. May his memory live on. Thank you. Hi. My name is Jaco Ulosse. I live in Ward 15 in Kempton Park, Van Riebeeck Park area.
lived here all my life, and to watch as the government's incompetence has decayed this town and area in the Ekurhuleni municipality. People are suffering, poverty is increasing, crime is increasing, and last year, after the very disappointing election, I decided to take up the responsibility and research which political parties is actually there to do service to the people and to help the country. And I found Neil de Beer and the UIM party. And I want to express my condolences to Neil's family and friends and the people in UIM regarding his loss. It's a big loss to South Africa and to everybody. And Neil stood up against what was wrong. He didn't back down from the threats, from the incompetence and the corruption of the ANC and our government. And he wanted to see people make a better life. He wanted to help serve his community, and that's what the UIM is trying to do. We're like-minded individuals, and we want to serve the people of South Africa. And Neil's inspiration that he gave to us is going to help us to provide a better service to the people of South Africa. And together we will. My naam is Desiree van die kerk. Ek is 'n UIM member, representative van Springs in die Oosrand. Ek het Neil ontmoet so 3 jaar terug in Primrose. Het ons 'n vergadering gehad en toe ek die man ontmoet was asof hy my jare lang ken. Dit wat dadelik gevoel asof hy jou pa is, 'n pa wat die nog al die jare aan jou sy is. My hart is baie seer. Ons het 'n groot man verloor, 'n groot stem verloor. Ek sal hom altyd onthou vir die hartmens wat hy was. Hy het 'n hart vir kinders gehad, 'n hart vir tieners. Die tieners wat in sy vergaderings ingeloop het nooit weer daar uitgeloop sonder dat hulle gevoel het, dis waar ek hoort nie. Neil was net nog altyd 'n opregte man. Hy het alles gedoen wat hy in sy lewe wat hy gedoen het hy met opregtheid gedoen. Sy hart was in dit. As jy net na sy lives gekyk het, sal jy sommer net die gevoel gekry het van wie en wat hy was. Ons gaan hom baie mis en ons sal altyd lief wees vir jou, Neil, en rus in vrede. Ons staan saam met jou familie en jou gesin en ja, mag jy in vrede rus. Ons lief vir jou. Nou ja, geliefdes, daar sy die laaste klompie boodskapies gewees. Ons is 'n paar minute oor, is 7:50 al reeds op hierdie aand van die 4de September 2025. Ons het basies aan die einde gekom van die huldeblyke aan Neil de Beer, afgesterwe president van die United Independent Movement. Ek wil graag het vir Jacques en vir Tim elkeen vra of hulle vir ons met elkeen paar laaste woorde kan deel. En dan gaan ons afsluit met gebed en uitspeel met Jimmy Swaggart se When I Take My Vacation in Heaven. Want ek glo, dit is wat Neil gedoen het, hy het nou vakansie gevat daar bo in die hemel. Want dit is waar ek ook graag wil gaan vakansie hou. Jacques, kom ons gee Fatima eers die vloer om vir ons 'n paar afsluitwoorde te sê en dan gaan ons na jou toe. Die een groot
bemoediging is die feit dat Neil het die God geken oor wie Jimmy Swaggart nou gaan sing. Neil het die God geken wat 'n God van vergifnis is, 'n God van genade en 'n God van hoop en liefde. En sy verhouding met die Here was so kinderlik. Sy geloof was baie sterk en ek is bly in die een kant. Ons gaan hom mis hier aan hierdie kant, aan die kant van die lewe. Ons gaan hom verskriklik mis. Ons gaan nog baie praat oor Neil, oor die jare wat kom. Maar hy is saam met sy goddelike Vader. En dit is my vertroosting. Ek sit soms en dan verbeel ek myself hoe hy met my ma stap, want my ma het al 'n paar jaar terug gegaan, en al die ander UIM-lede wat ook ontslape is, dat hulle daar lekker die Here se naam groot maak en loof. Dit is my bemoediging. En daarom moet ons aanhou om te doen wat sy visie en wat sy drome was. Baie dankie vir die geleentheid om met julle te kan kuier, en almal wat luister. Baie dankie vir julle ondersteuning en julle liefde en al die mooi boodskappe. Baie dankie Fatima. Jacques, van jou kant af? Yes, Prof, I think I'll end this, I'll do my final message in English for our English listeners out there. You know, I was privileged to have known Neil for 26 years. If you look at the outpouring of love and condolences over the last weekend, you know, you realize how many hearts he touched and how many people's imagination he captured. And 99% of those people never even had the privilege to have a coffee with him, or to meet him in person, or to go on vacation with him, or to spend 5 hours in a car with him, or to have supper with him, or breakfast, or, you know, to go out and have a few glasses of wine, a few glasses too many on some occasions. And, you know, very few people had the opportunity to experience his humor. He had childlike humor. You know, I was lucky to have experienced that. I was very lucky and privileged to have experienced that. You know, and Neil, right until the end, had haters and people that criticized him. You know, and if those people had only known him the way I knew him, you know, I'm sure that, you know, they wouldn't be saying these bad things about him. So, yeah, it's a pity that, you know, that people will never ever have that opportunity to get to know him the way I knew him. But I will miss him as my friend. We will all miss him as our friend and our leader and as our friend as well. But I think what we need to do is just take the positive from his life. Yes, he had a very interesting life. He walked a road full of obstacles and potholes, and he had a very interesting journey that he took, you know, controversially so at times. But there was a lot of good that came out of that as well, and a lot of life lessons. And I think those are the things that we must, you know, we must look at those life lessons and make it a part of ourselves, and apply what we have learned from him, and carry on fighting for this country. So for this is on Joy Radio, I would like to just say goodbye to my friend, farewell. We love you, we will always miss you, you'll always be in our hearts, and we will make you proud. And thank you to everybody for tuning in and listening. And BP, it was an honor to have you on this live with me tonight. Thank you very much. Thank you very much, Jacques. Yes, dear listeners, yeah. That brings us to the end of tonight's program, a straight talk with the UIM. And we done that. Said goodbye tonight here on Joy Radio to Neil de Beer, the president, departed president of United Independent Movement. And I think he's proud. He will be proud to know that what everybody is doing to keep this legacy going, to keep a UIM moving forward, and not just sitting in a corner and said, oh well, we can't do anything anymore. No, everybody actually took the reins and said, now it's the time that we actually stand up and that we show
the example what were given to us. Like Jesus gave us all an example, each and every one for us an example, what we should do with our lives here on earth. Neil de Beer gave that example, what we should do as well to serve the people of this country. And I mean, the example that he gave to the United Independent Movement. We're going to play out, as I said earlier, what I take when I take my vacation in heaven by Jimmy Swaggart. And next week, same time, we will be back. And tomorrow morning, don't forget to join me on the Morning Mingle, die oggend mengsel, van 6 uur morgenoggend af tot 9 uur, net waar, hier op Joy Radio. Ek sê vir julle groetnis en shalom. Father, we thank you for your guidance with the discussions on the program this evening. Lord, be with each and everyone throughout the weekend and week until we gather again. Bless every listener in Jesus' name. Amen. Won't you take your vacation with me? There are so many are taking vacations to the mountains, the lakes and the sea, where they'll rest from their cares and their worries. What a wonderful, wonderful time that must be. But it seems not my choice to be like them. I must toil through the heat and cold, seeking out the lost sheep on the mountain, bringing the wanderers back to the fold. When I take my vacation in heaven, what a wonderful, wonderful time that will be. Hearing concerts by the heavenly choir, and the face of my Savior I'll see, sitting down on the banks of that river, praise God, neath the shade of that evergreen tree. I shall rest from my burdens forever. Won't you take your vacation with me?
when I take my vacation in heaven. What a wonderful, wonderful time that will be. Hearing concerts by the heavenly choir. Oh yes. And the face of my Savior I'll see. Oh, sitting down on the banks of that river. Hallelujah. Neath the shade of that evergreen tree. I shall rest from my burdens forever. Won't you take your vacation with me? I shall rest from my burdens forever. Yes, I will. Won't you take your vacation